Pamirsa Ritat Kala ngemargiang Rahina Kuningan, Kerama Hindu Bali, kesarangin keluarga kesaning laksana yang tirta yatra, kapura sane anyar wiaden sane nampak. Silih tunggil pura sane akeh kerauhin pemedak, ingi punika pura yang sangkur ring desa dat ketewel, Sukawati Gianyar. Sampai jam 9 ke? Pura yang sangkur megenah ring penepis siring Pantai Lembeng inggih punika ring Banjar Gumicik desa adat Ketewel kecamatan Sukawati Gianyar. Pura inucap kejantenang unik sangkaning magenah ring sisin pasisi antuk maduwe tirtetoye tawar maduwe taman sane nenten nanin kering. Oleh sawatara Karma Bali, pura punika kekantenang tenget nenten dados mabaos kasar salami ring pura. Indike inucap kebaosang oleh jero mangku gede yang sangkur iwayan duneng yening ide sesunan sane melinggih ring pura puniki nyatur inggih punika rau sarwa genah sekadi segara Dewa Baruna, Ratu Gede Nusa, Ratu Niang Sakti, Ratu Ayu Manis Mak Meketel, miwah pengabe pura Payogan Agung Ketewel. Pelenggih utama pura punika merupa batu kang berundak-undak. Umat sare jagi pendak tangkil mangdana maturan ring pura segara ring ajeng pura ngelantur ke Taman Beji wau ke pelenggih utama. Manut jero mangku gede yang sangkur umat sani medui upacara pancayatnya mangdenunas paice tirte saking pura puniki. Sangkaning ide yang sangkur kapracaya pacang lugre nyengker genah upacara wiaden pemargi karya saking pengerau sanekaon. Tios pedak tangkil wenten talar umat Hindu sane rauh kepura inucap antur naur sesangi tur patut nguningayang majeng pemangku gede. Manut jero mangku yang sangkur yening ring tanah Jawi kalokta pina ke Ratu Pantai Selatan nanging ring posisi Klot Bali ide yang sangkur sakti. Ratu niang talar. Ida batara yang segara pelingan batara yang bunuh talar. Karena ida peling ida nyatur. Itiang tak kalau mas tahu ida akal ngaturang sekali niki sasajen amet yang ida pengmusikian. Ring-ring penepi siring. Karena ida nguasa-nguasi jagat ida. Ring penepi siring sesi keluan kayak. Di Pantai Selatan kayak. Oh, ini celemangkin Ratu Kanjang Ratu ida menguasai wilayah niki nggih. Ring potoyan ini napi itu. Ring potoyan, ring purnamanan sasi kelima. Akeh sane naur sesangi napi kaul gitu. Aduh, nika sampunan cerita niki. Setio sering jagat ketewel. Anutin kapurwan pura yang sangkur antuk piodalan kemargian nyabran purnama kelima sampun ngadak dawek abad kaping kutus. Pura inucap mepai ketan sarang resi Markandea Ritat Kala ke Bali. Ide merarian ring Pantai Lembeng Banjar Gumice rares ngawangun parayangan pura yang sangkur. Swece Bali TV.